Suahlannak atumpi laikat. Moses in fatir thinak thu athan. Moses nena boipa in Faro le Egypt min hena shremnak pakat long katleng ter thlang ding. Chui nuwa alo fe ter ding. Thungai tile alo thla teka chun hitok krom isin. Adoi in alo doi hlau hiding. Churanga Israel mi pol nena simo nunap khal mi pa khal anin nen pol kha. Lon til swilengun dil chur hai se tia ati. Boipa in na atuan ruanga Egypt mi pol in Israel mi pol chu an upat ring I. Moses la chu boy pol sise misen pi pol in sise mi makzet a anruat. Moses in Pharaoh hena boipa I tongkom chu hiti in asi. Zantim a Egypt mi pol hena kafe pai I. Egypt ramsung I fapatlir mua siang prang ro chou tu ding Pharaoh I fapatlir I sin thokin fang real naki na tuan tu sal no I fapatlir tiang in anti ding tilwa mua I fatir khal anti the ding kan dung lam khala da hri lo I kan mai lam khala non lo ding mi ta le rak chu Egypt ramsunga akhat ding asi. Asina in boipa in Egypt mi le Israel mi chu atlai dan asi. Tinan thai nak dinga Israel mi pol chu uichau pakhatte man in tilwa sise milai sise abau lo ding tia ati. Chuteka nakut noi boy pol mua chun kan he na anra ding I anlu an kun ding I fe u nan ma le nan mi pol fe thlanghram u anti ding chuteka kan fe ding asi tia ati. Chule thin heng zatin Moses in Pharaoh chu atan san. Moses nena boipa in Egypt ramsungi mangbangza tam deu katwa nak dinga Pharaoh chu na thu angai lo ding asi tia ati. Moses le Aaron chu Pharaoh I maya mangbangza hizat anto azo asinan Pharaoh I thinlong chu boipa in hakter I Israel mi pol in Egypt rama antan ding chu asyang hrim lo. Suahlannak atumpi laikat.